Hello guys, saya nam senor nani ketal mini vlog kita bung mamu shona ni bagai mi yango mani tiar khai tong dong nok man kana tini ge kisa change iko kitchen dress umina jak abo homemade si do kono pai mani ya homemade si ge ro pa hang jaka please dolo comment khai sari gang ta mu shona nong no fungnai no hakan se sunai tong de ani video no so oro hangga ke muikhom chok songnani bagai sui ang tabuk paijak hangga ke bono kareo senai hingke yang o tai mungsa tongo iko chakumra we helbe ti somoi tone rijak tok baham bai songnani hingke ko tok baham hingke to paper ro suya ko hingga ke yang go ang tabuk muikhom chok no baza senani bagai oro thogo som bai sotoi ri rekha hingke ko tabuk kekla si tongkha hingke bono haikono jotono rubema pore mix kisa khai kholobe ri naita hingke taba ni moi somani moni si thangka polani sim no phunung manle do angyango tok phan songnan bagure ready khaiti si video khaitama ba hingke je muikhom chok ni bolai hingke bo moi to haising tongsio hingke tene blog ba sanga sina jodan tata bye bye.